Ngenda kubakira omwabazi yogu kandi turentuendera kwezi kwa kana izanira 23 yo kwa kana nimbakurusia byone byo kwezi kwa kana Easter n'ibindi turentutanga kwezi kwa katano nimbendeze birungi mu kwezi kwa katano tomorrow Majeti International Birthday kiro cy'abakozi cyensi yona nimbendeze kiro kirungi nkezi yo no kutwaza igana ne yigita amanga gandi kukizaguza akatuye n'abakozi so nimbendeze kiro kirungi cy'abakozi namunonga abakozi abacyakora matches with man nkagire byahindukamo nkihanga turentwetebekana zo kuzo mu karuru akarabeni karunda bembezi bona ahandi ngo zitari zimwe na zimwe okuriya chimwa ya person C1 kukira chimwa president nabo ico twine bingi byo gukora nkihanga arabatezi bakaruru itwe ntwetaga kutebekanisa tuta ariho abarukuza kuba besimbire ahandi ngo zitari zimwe na zimwe kutoranwa bashime ko bakoze reki iwoshime kutoranwa ushime ko kuzurota whether mergwizoba we need a very peaceful election nkihanga then hariho ebikurwa mu karuno kakwa kagenzire ngo kutuba ntubireba hariho department y'indijo y'abanyamakuru ngo kutwendikimangu media is the first state abanyamakuru no bakabana batusiye bitwa ntureba kagenda kubikaza impondano bakiba bakatera je wakati katandika kati n'ibindi so umwabazi yo mu studio program y'inshonga yizoba nema abanyamakuru aha nemu umyamakuru bajiro mu field bagihayo bagareta bagashyum newsroom ga editing bagashoma garebekera television na radios so aro challenge z'abanyamakuru bakushanga mu bururu na munongo bururu bwito kwa buru violence mihondano so kandi abanyamakuru because professionally ubunyamakuru no mwoga nabo bine okuba kwa batendekiro gukora mu field ubakaruruka kuba violence kakugira mu violence kagira mu bwi mucero imihondano n'ibindi kakuteganisa now this evening nyena tuganire n'abanyamakuru abo kuzum field batwere no bakavaringa karuru tubatandika ati turebe as we approach this season how prepared are they betebekanise bata anita tukunda na kwakira mu studio za TV West banzara musi habo kutureba umwabazi yoko bere mnongo mama Jersey kunyakira mu studio sina ryanje ndi Anita Tukunda ndi umunyamahure aha TV West nashemerwa ko bani mu mazi yoko yes bari kwija twakwakira twine Evans twakwakira amusi habo kutureba Uzuriz Vincent Webare amazina ganje ndi Evans Tarimwa kandi nanye nabo mwe bayegitaho programmage Uzuriz Vincent Webare kutwakira program y'inshonga yizoba kandi twitekatekere kubahereza abareba bitu. Okay, so now nshaba kutugira garuka rungi nkihanga ande ngozona abo kuba niyo season yitwazamo kandi hariho ebintu ebirutekwa gukorwa kurengwa karuka agendaje abesimbire abakwenda guterwa karuru bino kwasheme kutwaza tusheme ko sebigamba biri abusive ako buno barwango mbantu abakwenda gutera karuru voters ari kwasheme kutwaza then twinena nabo gakavaringa makuru now nienda mpure from you kambanze na Anita bajangu ladies first nkomnyamakuru professional otendekirwe ureberaho bururu violent muzo mu karuru shanga hayo go kufana kukira nangu mushano shabutwuri ingaruka y'inarga buhoro twena musheme gukorerera karuru ko businge kakatandika gikaterwa gikakarangirwa gikakabarwa gikawa batungo bwebembeza burungi hatabire mivuyo how prepared are you as a journalist omukureba ngutwagira akaruka yakano muza finally muza kavaringa muza turetere birabeho nebirabye byona mwetebekanise muta omuriyeki bari mnonga mujorzi kutaya isomo mazi yogo kokuna nabagambire ndanta Tukunda niyo munyamakuru ninkora na Vision Group kandi ndiyo munyamakuru namara almost emyaka mukaga nkagira ho mugisha nakavaringa akarura kakahwire but it was not easy kabaga tangu it wasn't at all konkansima mukama tukabasa karabamo kana naka kakwije ntumangu tuzakarabamo
wambuza kutwetebekanise hitwe nk'abanyamahure turebe bibaho mu karuru turebe atayi bito bundi mbatunzuzibwa konkito ntuguma dukora umurimo gwitu abo kuba ibyo ntujyaho ninke bijamurimo kuko of course kubireba tukujya mu tuguma tubyegema nito ntuye preparing atujya ngo reke cyabiro buriya kitija kubaho itwe nk'abanyamakuru special aba vision group tutungire trainings twageraho twine policies zo kurata especially to covering obururu ebi byo natungiro kubangurwa maybe mistakes twakozere buriye bizimwe katine kubangurwa kumara kandi n'ikindi kugira teamwork journalist turiyo confilled no to meeting atujyango ikibira Evans yakashitija kuba ari mujurizi tukora nka team kugira ngo turiyo on field tukavaringa karuru tusheme kugenda wenka first of all wanoza kugenda genda mujurizi then umugambire hagire cyabaho mugambe tumujurizi nangiye covering isingiro ningashimbara ningarwampara so twakora hamwe tukagira teamwork akarura kandi tukaraba muje kandi kindi ninjya tushemeye kugiye ibintu byo kutwa identifying no shanga journalist na wari yo mbandi ariyo na struggling maybe haba okay yo sitaine chikumore ko oba ID ninga jacket abamwe mbabatine na cameras mbabine kesu mushango umwe narwana na nabataka ninga na police so ninjya mujyana tushemeye kwe preparing option so mukaru tukagiye ibintu byo kutwa identifying kandi kindi tureka kuba bakaterana nganda tukuratire ebitwashome sibwe journalist first of all yes in right kuronda leader kunkato sheme koreka side ninjya mutwantu covering abantu twantu covering akarura kareka turemera kuba professionals koreki kutwire otagira side kore no hagira mujurizi it's okay kunka balancing side ok balancing story yawe nchikuretero bundi wayiharakavuyo yebare mnonga ati nanera kukubuza actually ngamwe ati wakigambo kanchi kubuze before we tutakajirwa Evans okuba partisan abo kuba ahabiri ho violence hamwe na hamwe aho bwe mukero bwa bino shangana bajyango abanyamakuru biza bine side no bakavaringa ikibare gabo kuhagira bagira ato bundi side rindi ibuza hato kwaraze kwata amakuru abwenja mweno okugira kakunza. I don't know how best you're trying to avoid this ninga icyakubasa kurete icyo cyaho abo kuba niyo kukwagamba at one time no sigari y'umuntu then you know kuba niyo buno bireba nje tubazizo is better leader na kikanda abantu bagezo ku bribing abanyamakuru mweno shango inahori incline o inahori icyo kintu is it easy to avoid nko kutwagamba ko buntu nikijamo kunkaro kitwashomere icyuwa yigesiwe na kujangu itu ati no editorial policy nituzamba tugambire you're not supposed to do ABCD so kora abe waza nobore no kunda mujuri zero no mukavaringo ryo munyamakuru konkijuka oyine bari abo kuza kureba kandi omwe abantu mbatfollowing itu nka journalists kandi bamangu ebitukoro bwiro bwingi bikira ndi indeed it's true nibabishikire mwenu wano kavaringo ryo munyamakuru ijuka ngo oyine biragire bikutegeka nobore no hagira mujurizi reka kuchore kom public story korene kwatara mujurize kakwata na Levi hurikiriza side ya Levi then hurikirize na side ya mujurize nobure no hagira mujurize reka kora story kata mujurize wenka kandi story ya negamba na Levi. Thank you so much. Bamwitanita tukunda of course professional n'umunyamakuru kandi agakozere so she's talking from experience. Evans amakuraga nkaburijo noza kuzayoga bwana mu konka karuka singiro rwampara weva karumumuro hati kan hati bukurga yamakuru because the world wants to see ekugendo misho mbwenu yongo munyamakuru no eshango ya hagati you are in the middle of this whole thing. Yes. How do you protect yourself kureba ngo abantu batunga amakuru kandi tuwa akagwamo abako anacukire kugira ngo iyo gwo mukaruru ngo abako anho wabira umunyamakuru tindi kumanyaho preparedness erho shangese leta agakumanya no ira kuja amakuru kandi utabire victim wakarura. So we bari Muzurizi Vincent nko munyamakuru egi season yakarura yitwaza kuzamo
nywe nka Evans ekindi kuza kuyitinga mukaruraka. First of all, you need to strategically position yourself. Nimanyisa ki iyo nko munyamahurire toshemerire kuba involved kwejwanzia umwanya ugureke yoski munonga. Nimanyisa kwe distancing away. To me, during riots and election times, camera to need to kweta in profession of journalism, to need to kweta long lenses first of all. Ntubantu tukozesa lenses ningwa. Ezo nizituyamba kugira in case of akavuyo kushanga ngutuba kutera mutwe tuba you are very far and you are able, yes, and you are able to capture everything ekiriyo kigendo misho. Secondly, tindukwetenga kuba as a journalist I have to be a mwanani partisan, of course. Tindukwetenga kugwira urubasho nkikibuze cyo gumira nogamba kugira ngo of course akobuntu niza kuba nimpagera nanga Muzurizi Vincent kunkana nanga no hataho no koresa professionalism yawe to omuntu or professional to shemerere kuba engaged on side to koraba mwe sometimes not abamwe babikora but not me. And another thing, of course, ko munyamakuru aba tureba takahurira nkecho akagera ati hina abantu abakutera abanyamahurire with intention kashanga umuntu maybe wowe nkane nkozi yevi purpose yija kuretaho akastabangu kwaho kandi na manyangu where there is media, of course bwo muri yo narebe kugenda umisho na ija tagetingere ngo katubanze because tubirebiremo katubanze to dispersing iki abanyamahuru tuba disorganizing shana cyaba kityo konka ninshaba abantu namwonge bibintu nka police arobo kushanga nka police samuhoya yajara ngo twasta dispersing abanyamahuru tukabatera tear gas turabirare bihuye hari abantu abo kubana benda kugira ibibagera ki ibibarabyo konka situation yabirkam umunyamahuru akagendera profession ye yo butagwera side amazima kakaruru nakaza kavaringo. Secondly, Muzurizi nyonko munyamahurire naza polling station. Of course nimbanye ne okureka abantu what is going on. Tindukoreba bwenchi ni ngwera side but your side neza kubere na pressing aho camera we are live streaming ninyoreka electoral process kuzikwanza genda nywe ninde bangu ekiri kureterana ubutabangu ko mahurire naba bantu abo kwija bine ntekateka za na yenda kwiba nko bururu kandi ariho wa kamera usanga ariyo nasindikira bisho wa kamera kandi arihona n'abantu abo kuba bemerira amazima hariya kandi ito ntwakira buryo ayija kamera abo kuba ntwenda kuba nturekensi negatives ningashi na positive byo nibikuba biryamwe. Yabare mnonga kiro tuganira nshongeje of course ngaburijo shaha emune dakika 30 we break off tuzumuka umurokace bizagarga twongera abo kuba aruko abanyamakuru nibaza kabaringa karura okubetebekana ningashi okubasheme kwabaye konga twantugambe chiminu wayo niyo chimanye ngo kwa hori umtezo wa karu nawe no kwa kwayetebekanise kandi electoral commission eneche kubekoze nabesimbire bino kubasheme kwanu batwaza buri yomo muri twaye no mwoga gukora to ensure a very peaceful election enkumi birabina mukaka katumurokace mnonga tugarishe program ni shonga izoba ya TV West. Welcome home to entertainment, to Wi-Fi everywhere, to high-speed internet, to security, to first-class support. To convenience.
home to MTN WakaNet, superior internet for every home. Visit www.mtn.co.ug/WakaNet. Welcome home. Together, we're unstoppable. Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. Wali yakapia. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nevi yakabibiona. Wali yakapia. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nevi yakabibiona. Yatunjire kabo the Super. Esimu ya smartphone. Lero tungeza GBs 16 zabusha. Tandikana deposit y'emtware na networka. Lero zindo zishashure mpora mu bicweka. Buri izoba uri kushashura sente ziri hansi ya shilingi 10. Nobasa kushashura buri wiki nari buri kwezi. Kiri yahariwe. Turi hamwe amashemerero gito tigine kizibira. Amateka n'ubushunshurece nibukuratirwa. MTN Nerebero Uganda Communications Commission. When you choose Vision Courier, we understand that your package is more than just a package. It's a birthday gift arriving on time, as promised. It's a business contract, starting off a new life-changing partnership. It's a much-needed home appliance that brings joy to everyone. It's you trusting us to get things done and done right. That's why we at Vision Courier work tirelessly to ensure that we deliver on our promise. That no matter where you are in Uganda, we will deliver to you more than fast. Contact Vision Courier on 0800 166 789. Vision Courier, more than fast. Otoraro na pishindunji ezili ya mulembe zila nyompora mpora na liona bila kali kazapishi aba Golden Choice Parts Uganda Limited abana shangwa chizimba cha Patas Hotel hii na roundabout ya Tatitwi Mbarara City bakuletera pishindunji za roller zebe yesheku hamwana spare parts za bajaji na senke omuhoro selu na retail nko black pedal za bajaji chain system za bajaji na senke emepira ya pichina tubes omotypes zona za Golden Choice na Bosen Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwana Total Grease UB Aero Batteries omuhorosero na riti Comet Oil omu half liter na liti 5 otebwe kumenya chika cha roller chirakoza za spares za bajaji boxer kandi wagula n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport ne yabusha mpako wawe hona mu Western Region okushubura tera noti 3 23 nkaga ni 2 18 Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama, I'll be strong and go so far, lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Hallelujah! Here's reason! This Easter, enjoy more rewards and care from StarTimes! Simply pay monthly subscription for the next bouquet and enjoy an upgrade to the next higher bouquet. For classic and super bouquet customers, subscribe for a month and enjoy 5 days extra. Extra entertaining and educative kids channels. Now start. Extra new series on Makula TV and Gangs of Manila on the Novella E+. Reality TV dating show Hello Mr. Right Season 2. How old are you? A thrilling title race in StarTimes UPL and La Liga. For more information, please call customer care on Airtel line 0200 117 700 or MTN line 0317 117 700. StarTimes Easter. Care beyond entertainment. twagaruka kandi program ekiri enshonga yizoba eturiyo tureba preparedness nemba zona burubazuri n'icyo ushimiye gukora
ngato kureba amakuru n'abanyamakuru uko bashimiye kutwaza umfield abikwateye n'ibyo kwirinda umfield wabare mnonga mujerezi ninjangu threat mpango kuba turiyo mu karuru etura rwagati y'abanyamakuru na nabe byo kwirinda why tinkumanya why kuba no turaraho kunyura mu kwakonka ningira ngo abanyamakuru bambakora umurimo gwabo barukuratira ibe bashomere ethics na n'abapolisi ningabe aba security ningabe byo kwirinda bakakora umurimo gwabo ninjya ngutine yitwa kushangine kujya ngo colliding so ikintu kushaba ningira ngo tiyo nso mukarura abe byo kwirinda mureke mukora umurimo gwanyu nito tukoro bwitu umunyamakuru kwarayo nakora umurimo gwo kuinforming abantu what is happening bari mbaronda bebembezi tinkureba bwenche wa security ningo owe byo kwirinda nojo kamushanga riyo nakora umurimo gwe takugambireho ta violate ingiro bwawe bwo muntu wena okatanduko kamutera. It is so bad. Kandi chindi ninjango tuyontu zo mukaruru media houses ninga bakama bitu abo kutukozesa bakashitamire beta habaho dialogue between journalists nana abibyo kwerinda bako embere byo kwerinda tureka ngo twakavaringa jya karuru hatabiro kurwanagana manya mujurizi owe byo kwerinda ogoriyo nanto charinga hati aino mwana naija kushoma bo munyamahuru imagine kuna kubandu muharawa ukareba mbankore cyo tuye nukora abandi ninga she live around that kwako bantu bwako atamubire you protecting him because transparency eri kurugoko ni protecting abyo hato jango batabikavaringa batabyoreka are you trying to no mansachi because are you protecting the community so mwana muntu yana ayeto omigere ujangwa amakuru bwako bagataro because twarebera abibyo kwerinda abo kutunga ebizubu kandi bakijari journalist ato onyambe mushawe ndwarizo mwana wanje interactive obundi nkafuna obuhwezi abwencho takore ico kajoti eco cyo no kora kigwire wano covering do abcd kunka kutari kushanga omunyamakuru ariyo nakora umurimo gwe omutire nko namutwe kandi cyakora kishikire ayo nakora umurimo gwe go kwinforming society ni word part of the society. Yes, Anita omurujungu bagira ngo when communication stops suspicion begins. Yeah, true. Nikimanza ngo atwire nkoragana maybe tumukuruzangana je. Have you thought about nk'abanyamakuru the media fraternity meeting with the security before takajiro nkarura so that you harmonize hati mujurizi akwana usonu zo mukaruru yo mwera rikiro ndizo mujurizi itwe nka journalist tine cyakubenkiretaho okolidinga nabe byo kwerinda konka most of the times abe byo kwerinda nibo bakututahira nyo nicyo nani kugira nti nehetaga ho kugira okugamba baketa abanyamakuru bakamabitu then naba security abahiguru baketa hakaba urikiko bakaje kiturenkireta obuzubuniki ekikureta akavuyo mu karuru niki tukoreki ninjango eco cyabaho tukagira karuru kar free and fair kandi katabire mu vuyo takureba journalist baterwa takuremba hendo mugongo takureba ibintu byabone biva destroyed. Evans by the way muzurizi yes enshonga ya security officers ku mwenu kutocharinga abanyamakuru ejenshonga ninjije nyweranje nyo one day aroho muserukare akanterese mara kwenda kiripu Evans hakabonka sikafo yuko icarama bare futera nko muserukare hati umusigaza kateri bare bakana bacesinga abantu aroho abana babwiro myizo ku side za kashari abahaza bonka mob baruku fighting against security haturi atere cyo bare cyatera imbundu igara haza yananka n'umukono konka kana nda kwa identifying so akantera kunsha bakiripu but because nanye nkabana nabire di superstar bwati ya gasi nkamkwatira hari muri storamanyiri yari yagizereke ari ni atawuni manyisa ki o mu police umunyamahe no yetenga umunyamakuru kandi nawe nakugera ki buri umwana yetago umwana yetenga mugenzo kandi Anita muzurize jinshonga bibagambe yo kugira ngo we need to first have talks and meetings between a media personnel and aba security. Yes nitubikora konkachi zuba murabikoze rero kirabire wecho yes cyo nyonko muri kashari tukaba turaganira nkechi zuba tuganira na top officers
ugamba naba osi na mwe abakuru tubabuza mfielda usanga umfielda rumu konkatari ya hao ariyo na supervising na yitorora hato sanga ngo bareta manpower eyo ku rugamba aha abanyamakuru batamitingerese security uri atakwenda kumanya hati nyonko mu covid nkakwatwa ho musirikare nkabandi yo nimvugo musirikare yankwata natera nanka RPC at custom moreka ID na moreka ID ayanga ya insisting umunyamayingu no nguzaza not antiri na mutomo round atafande at that person is a journalist and is a essential worker like you, so mureka jirechi okay karafande. So had it not been that I called RPC nkabanchirire, so aba police mumanye ngo nitwe omufirdi nimutwetenga kandi nitwentubetenga sama nkukwa nita yagamba noreba umusirikare yafite rat Evans ni no mwana wanje arwire Anita ni no mwana wanje arwire ijontereho akastora TV ko buhezi ubunda bakubasa kumureba bakankwatara tukamwangira no mukora story mureko mbururobu tukore hamwe nka security na media abubunju bwa Uganda yitu kandi abanyamakuru abarukundeba reka tu positioning eje reka tumanye cyatutwara umfirdi tutagwira imbajo tukora umurumo gwitu professionally ngo kutwagushomere uburinganiza burebe ko mu mahurire bwo mwamanye cyukugenda umishwa amyani ya police station yabare mnonga Anita kagambo kama tukwendera program cyurizi ninza kushaba abanyamahurire ngo itatu lawyers namantu kundo kucyo rubanja abamwe wano kora story ukore cyo sheme kora utabaroya utabajaji kandi n'ikindi waza kuzo field gambiro supervisor ninga mutayi wabo mujurizi abe namango anitaria in case of anything. Yes. Abe namanye cyaba webare mnonga. Thank you so much. Evans webare mnonga anda webare mnonga ni wana tureba konga eshitwa ntuya of course natayisa abanyamakuru this time aro turebe twina bateze bakabu aro turebe nabe byo kwerinda aro turebe tunabe simbere mbwenu byo mwana yitaga kumanya obujunanizi babwe umukwenda kugira karuka. We can't have a peaceful election aho turashanya abanyamakuru betebekanise ngo abatezi batakumicyo inge byo kwerinda so twena amuntu twetaga gukoramo mu gihecho program menshonga yizo mabazi yo guhagarukira hati twazagarukiraho tubintu bijana gacencuye kaburiza shayibiri Guma TV West. Okugira amagara marungi nicyo cyo bugiga icyo buri muntu arikwetenga nitubane tukoretera abahangu omu by'amagara barukwegesa uko wakubasa kurinda je amagara gawe. Program eji neyigesa nko muntu ashemerere gukora kuyakuba yakwasirwa uburwire ubu turi kubana tuganiraho n'abahangu Oyu no mukuru nk'embaga AGM za Sako, graduations, emipira n'enkunga n'izindi. Noyenda ngo abantu bazilebe live ninga shubutuno aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shubutuno tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina 13 ashatu